Ese kwaba ari ugutsindwa intambara kwa FARDC ubwo ni igisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa habatangiye gututumbamo umwuka mubi? Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ko FARDC idashoboye na Wazalendo nayo idashobotse. Ibyo ndaje ngo tubiganireho neza cyane. Ndakubwira ko Perezida wa Mali Assimi Goïta yagaragaye bwa mbere mu ruhame nyuma y'ibitero byagabwe n'imitwe iterabwoba muri Mali, avuga ko iyo mitwe bagomba kuyirimbura yose. Ndakubwira kandi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi we w'Ubufaransa kuri telefone. Ibyo byose nibyo ngufitiye ni The Quick Times News. Nge ndi Benga Oziana. Wecyo usabwa no kujya hasi hari subscribe ugakandaho twajya dukomeza kubana. Muhaye ikaze. Raporo y'ubusesenguzi yateguwe n'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuganira n'abaminisitiri bafite bahuriye n'umutekano w'igihugu, igaragaza ko igisirikare cya FARDC kidashoboye kurinda igihugu bitewe n'ibibazo bicyugarije birimo imyitwarire mibi, gukoresha intwaro zishaje no gucengerwa n'abamaneko. Mu Kuboza 2025 komisiyo y'inteko ishinzwe igisirikare n'umutekano iyobowe na Depite Mikindo Muhima Rubenizi yaganiriye na Minisitiri w'umutekano Jacquemaine Shabani, Minisitiri w'ingabo Kabombo Ngadia Mvita, Minisitiri w'imari Dudu Fukamba, Minisitiri w'abakozi Jean-Pierre Rihau, Minisitiri wa Mine Louise Watumu Kabamba n'intumwa ya Minisitiri w'ingengo y'imari Adolphe Muzito. Kwa 28 Mata 2026 ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ibiganiro byari bigamije gusuzuma ubushobozi bwa FARDC n'izindi nzego zishinzwe umutekano w'igihugu nyuma yaho ihuriro ry'abarwanyi ba FCM23 rifashe ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo biri mu kibaya cya Ruzizi biri mu mujyi wa Uvira. Minisitiri Shabani yabwiye iyi komisiyo ko uretse ibice inzego z'umutekano zambuwe na FCM23 ingabo za Zambia nazo igenzura bimwe mu bice byo mu ntara ya Tanganyika iri mu majyepfo y'igihugu. Mu gihe kandi ubwoko bwa Mbororo buri gutura muri Nodi Ubangi buri guteza amakimbirane ashingiye ku butaka. Uyu muyobozi yavuze ko umutekano w'igihugu n'ubumwe bw'abanyekongo biri mu kaga, agaragaza ko ni hadafatwa ingamba zikomeye ziteguye neza kandi zihuse ibintu bishobora kuzamba mu gihugu hose, kandi ko bizahungabanya politike, imibereho y'abaturage n'ubukungu muri rusange. Minisitiri Shabani yagaragaje ko abashinzwe umutekano boherezwa nabi mu bice bitandukanye, agaragaza ikibazo cy'intwaro zikomeje kunyanyagizwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Ruswa yahawe intebe muri izi nzego kandi ko inzego zimwe na zimwe z'umutekano zacengewe n'abamaneko. Minisitiri w'ingabo Ngadia Mvita yahawe umwanya agaragaza ko nubwo FARDC yaguriwe drone zirasa ku ntera ndende ndetse n'indege z'intambara zifite ubushobozi bwo gusenya ibirindiro by'ingenzi bya FCM23, irihuriro naryo ryaguze ikoranabuhanga riyobya ibi bikoresho, imbaraga leta yashoyemo zipfa ubusa. Ngadia Mvita yavuze ko gutsinda intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bisaba guhuza ingamba za diplomasi, ubutasi, igisirikare n'ubukungu. Ashimangira ku rwego rw'umutekano rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukwiye kuvugururwa muri rusange, FARDC kibandwaho cyane. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amaze igihe yemereye buri musirikare woherejwe ku rugamba ishimwe ry'amadolari 320 buri kwezi. Abagenerwa bikorwa bari abasirikare 180, ariko amakuru yatanzwe muri rusange Sengura agaragaza ko aya mafaranga ataratangira gutangwa. Minisitiri w'ingengo y'imari Muzito yagaragaje ko kuva muri Mutarama kugeza mu Kuboza 2025 igisirikare cyagombaga gukoresha miliyari 2.9 z'amadolari, ariko hakoreshejwe 87.57% gusa, bishimangira ko hari inshingano zitujujwe muri uwo mwaka.
Ikibazo cy'ihangana rya FARDC n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo cyakunze kugaragara kuva mu ntangiriro za 2026 cyaganiriweho muri iyi komisiyo igaragaza ko iyo mitwe ihabwa miliyoni enye z'amadolari buri kwezi, ariko ko imiyoborere n'imyitwarire yayo irimo ikibazo gikomeye. Minisitiri Fukamba yasobanuye ko nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Chirimwabo, umuba wayoboraga intara ya Kivu y'Amajyaruguru, rwabaye muri Mutarama 2025. Wazalendo yagaragayemo akavuyo kenshi, ahamya ko uyu musirikare yari ingenzi mu miyoborere ya Wazalendo. Nubwo bimeze bityo, Minisitiri Mwadia Mvita we yagaragaje ko Wazalendo ari igisubizo cyiza mu kurwanirira igihugu, kandi ubufatanye buri hagati y'ihuriro na FARDC bukwiye kuguma uko buri, aho kurikoresha nk'urwego rwa leta. Icyakoze hakabaho amavugurura atuma ryubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Minisitiri Mwadia Mvita yagaragaje ko mu gihe intambara izaba irangiye, abarwanyi ba Wazalendo bazarambika intwaro basubizwe mu buzima busanzwe. Hari bamwe bagaragaje ko batazemera kuba mu buzima bwa gisivile, basaba kwinjizwa mu nzego z'umutekano z'iki gihugu. Perezida wa Mali Assimi Goïta yagaragaye bwa mbere mu ruhame nyuma y'ibitero byagabwe n'imitwe y'iterabwoba muri Mali. Avuga ko iyo mitwe bagomba kwirimbura yose. Imitwe yagabye ibitero mu bufatanye bwa GNIM na FRA irwanira ubwigenge bw'agace ka Azawadi bateye ibigo bikomeye bya gisirikare i Bamako no mu majyaruguru y'igihugu, banirukana ingabo z'Abarusiya mu mujyi wa Kidali. Perezida wa Mali Assimi Goïta kwa 28 Mata 2026 yasuye ibitaro abakomerekejwe n'ibitero byo kuwa 25 Mata, barimo anihanganisha umuryango wari Minisitiri w'Ingabo General Sadio Kamara wishwe n'ibi bitero. Ijambo rigufi ryanyuze kuri televiziyo muri rijoro rivuga ko ingabo ziri mu bikorwa byo kurwanya iyo mitwe itwaje intwaro, kandi ibikorwa birakomeza kugeza igihe imitwe yose iranduwe burundu. Amashusho GNIM yashyize hanze yagaragazaga ko ibitero bagabye bigamije kwihorera ku bya drone ingabo za leta zeruka kugaba kuri uyu mutwe. Umuvugizi w'uyu mutwe Bina Diara yavuze ko umurwa mukuru Bamako wagoswe n'abarwanyi bawo ndetse nta byinjira cyangwa ibisohoka. Ati guhera uyu munsi Bamako irafunze kubava mu mande zose. Umwaka ushize GNIM yahagaritse ibikomoka kuri peteroli n'ibyashobora kwinjira Bamako kugeza mu minsi mike ishize bitegura kugaba ibi bitero. France 24 yanditse ko Burusiya bwahamije ko imitwe yitwaje intwaro iri kwisuganya nyuma yuko ingabo z'Uburusiya zifatanyije kuburizanyamo umugambi wo guhirika ubutegetsi no gufata bimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo mu Rusiya rigira riti umwanzi ntabwo yavuye ku izima ku bikorwa by'ubushotoranyi ndetse ari kwisuganya. Rivuga ko Burusiya buri gukora iperereza ngo busenye ibirindiro by'iyi mitwe ndetse biteguye guhangana n'ibindi bitero byagabwa. Naho kuwa kabiri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiranye ikiganiro kuri telefone n'intumwa yihariye y'Ubufaransa mu karere k'ibiyaga bigari Ambasaderi Emmanuel Kohete. Kuwa kabiri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagiranye ikiganiro kuri telefone n'iyi ntumwa. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu bikomeye bifite ijambo rikomeye mu bibazo by'akarere k'Afurika, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba u Rwanda rukomeje kugirana ibiganiro n'intumwa zabwo zidasanzwe bigaragaza ko hari intambwe iri guterwa mu gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano. Ni ikimenyetso kandi cy'uko diplomasi iri gukora cyane mu gushaka amahoro mu karere. Ni inkuru dukesha igitangazamakuru cy'igihugu ko bagiranye iki kiganiro kuri telefone. Reka dutegereze turebe imyanzuro byavuye muri iki kiganiro. Iri The Quick Times News, njye ndi Benga Oziana. Reka ngushimire wowe twabanye, utarakanda subscribe kanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibana